kini kilong kimat bakongsan jong ka kubor. Ken mau burom kari India ya kaleng khu sngi kha bahnyo posau jong menteri rang badu mamenchua u Rajiv Gandhi nen ka sngi. In penlong yak election sitang samoy syakaying dorbar thawan ke Meghalaya na South Tura constituency bat Ranikor constituency la shai ka sngi. Wan jungo Menteri Yadari jongka China u General Wei Fenghe ya ke India nak bentaban nang penklan ya ke jingadai hapadang ki artli kiri. Bat en rakhe ya ke Eid ul Zuha mentakasngi. Kari India kala rakhe ken mau purom ya kaleng khu sngi kha bahnyo posau jo Menteri rang badu bamenchua u Rajiv Gandhi nen kasngi da ka ba penlong ya ke program ba kerpang ha ke benta ba pher jongkari. U President Bamenchua, U Pranab Mukherjee, U Vice President Bamenchua, U Hamid Ansari, U Menteri Rang Badu Bamenchua, U Dr. Manmohan Singh, Ka Chairperson Jong Ka UPA, Ka Sonia Gandhi, U President Jong Ka Seng Congress, U Rahul Gandhi, Lembat Kiwede Ki Kenrem Kilendan, Kilalet Bu Sentiu, Havir Bhumi, Kum Kicingkan Mau Burom, Ya Uni Unong Yalam, U Bala Syakri Kum U Menteri Rang Badu, Nadu Kasnem, Syihajar Khandai Spa Prapausau, Hadu Syihajar Khandai Spa Prapo Khandai. Ka election sitang samoy jong ka Meghalaya ka banlong hak arpolai tarik menta ubnai kan pensisya la ukonrod ke sangma undang beteng banlong u Menteri Rangba jong ka Meghalaya. Ukonrod sangma ubadang long hi UMP udai man syajit kumudkhot jong ka yeng dorbar thawan ke Meghalaya na ka South Tura constituency kanang ba undang ne hakasyuki ku Menteri Rangba. Haka South Tura constituency ka Mach Kolgre kadai ke jaka thep vote ka badan bon tam kinong thep vote kata 10,000 laispa sanpho prangun katba ka leper colony pan kadai ka badan khindiat tam he kinong thep vote kata tang shispa sanpho wengun lapentip u chief electoral officer uba FR kharkongor ulapentip ru bakendon ndreutali ke jaka thep vote hapo ka constituency ya ke ba penyeso dak internet bat ka wei kan dai ke jaka thep vote kerpang nak benta ke kenthei kidon artli ki model polling station bat ka wei ke jaka thep vote ba kerpang nak benta ki brew ki badan jingtuna hakit khotmet ula benram katba Haranipur assembly constituency pan ka jaka thep vote ka badan bun tam kinong thep vote ka dai ka nong kadat ka badan hadu khandai spa iweingun bat ka baduna tam ka dai ka nong ba jinrin ka badan tang hnreu pholaingun Kidan shipotali ki jaka thep vote ki bom patlat kali laban rap shushu u CEO. Laitali na kini ki jaka thep vote en penyeso da ki internet bat ka wei kan dai bai tang na ka benta ki kenthei. U CEO ulaya thuru bahnreu tali na kini kidan hajan khapot India bat Bangladesh. U Menteri Yadari jong ka China u General Wei Fenghe u lapoi ha New Delhi ha ka jingwan jingho pasau sngi jong u yak India ha ka ba unya kran bat yatai bat ka Menteri Yadari jong ka India ka Nirmala Sitharaman halor kimat ki babon kani kan long ka sen ka ba ar jong ka jingye kendu jong ki hadien ba ka Sitharaman kala ya kendu ya u ha Beijing ha ubna yayong menta ka snem ha ka Shanghai Cooperation Organization SCO Kejingwan jingo jong General Wei kalong banang penklan ya kejingya dai hapadeng ki atli kiri khamtam hadien ba Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaya kendu bat yakren badu President Xi Jinping ha ka summit kabalalong ha Wuhan ka India kala kentu ya ka WhatsApp Bahkan bo ya ka snat rekam jongka hapo kari bat banwat ya ka la lengba ka jingsta technology banlap ya ka tanra jongki kubo lamler ne bom shisha Menteri jongki Electronics and Information Technology Ravi Shankar Prasad ulayat ho ya kani hakinong tho kubor hadien balawai ka jialang bat CEO ka WhatsApp Chris Daniels ha New Delhi nen kasngi ka WhatsApp kala kalalong ka benta ka bakongsan jong ke India ha ke jing penya chaprang ya ke jing pendon kam ya ke ko digital bat kumta ka don kam ban bu ya ke snat jong ka India ka ban bu ru kat kum ki an jong kari India hi kani kedek All India Radio Shillong ka bawan lam chapi ya ka kubor
Kaso karpedeng hakala sing uble kalapan kalabiang ya katarik jong kasngi syuti Id ul Zuha sya kasngi balang na kasngi palay bakala pentip mensyua na kabenta ki office hadeli kat kum kecing petha jong ka roivat hilal balalam khamat dau syahi iman jong ka jama masjid Delhi. Hakajuk kapor Shillong kejing duai jong kipat riunget muslim hakasngi le'niam Id ul Zuha hapo kejing halam jong janab Hafiz Abdul Hafiz Sab kan long hamau prem Id gafil menta kasngi hakapor kendai baci menstep. Kanong ruai bapau nam jong karilum garo kabala jupan sawaya lagasur batyang leng bak All India Radio hakisnam balalen kala klat no hatura hakasngi ublay baladem. Kasimpu ji moment kabalong kanong ruai bat nong tho jing ruai hakisnam siajar kandai spa prapo bat siajar kandai spa kandai po kala klat no nakaperthai hadin kejing shitom kabala bat yakala slim kala don 100.9 snem karta. Kala sedang ya kakam ruai jongka da kaba penyeso bakakan hun ruai Holy Howlers hakaba sedang jongka snem siajar kandai spa prapo bat kala penmi ru bon telik album jing ruai bat video jing ruai ke bala jupen tem lengba ke All India Radio Shillong bat tura bat pen iru lengba ke Doordarshan channel jongka than chatai lam mingi. Ka National Service Scheme NSS bat ka National Cadet Corps NCC jong ka Shillong College ringkat ka jing trailang bat ka Regional Blood Bank Pasture Institute kala penlong ya ka jing isnam a hinen ka singi hapo ka college. Habayakran bat program officer ka NSS uba M syndrome ulaong bakane ka kam kadai ka balajule man la ka snem kana ban pen prang ya ka khubor se ki samla ba ka shijau ka snam kala ban pelayim ya upriu. Ulaya turu bakinong aisnam kila nang bon mentakasnem bat ukan men bakane kan nang yai peteng hakisnem kibanwan ru. Ka Office u District School Education Officer East Khasi Hills ka pentip bak SSLC selection test arhajar khatpra na kabenta ki private candidate kan long haka khatnyo tarik unai lur arhajar khatpra. Ya ki application form na kabenta kane la banyo na ki principal headmaster ni headmistress jong ki center ki bapenya ya ki exam bat ka tarik bakhat du banai ya ki application form ha ki center kadai ka arpolai tarik menta upnai ka Sarkar Tripura kan shiklur tingka kum ke jerap ya ki lanot shlai ha Kerala layathu menteri sarkar hinin kasngi ya kan ka raila shim ha ke lang jong ka kan hun menteri kabala long ha civil secretariat layathu menteri katan an bat puli puthi ke jalla uratan lal nath Chief Justice kinong bishar jong ka Tripura High Court bat baro kinong bishar lambat kinong tray jong ka kinno sinyang shisngi tulom sya ka Chief Minister's Distress Relief Fund of Kerala. Aka jok kapor kinong Krishan jong ka left front kila sedang ka jinglom pisa na kibenta ba pher jong ka jala hinin kasingi na ka benta ban aji arab ya kibriu kibalangat haka apot jong ka jing shleum ha Kerala. Laong u Deputy Speaker Pamenshua bat unong yalam ke CPIM upabitra kor. Menteri rang badu Narendra Modi henen kasngi ula ai kublai kitbok yakinong siat suloi jong kari Saurav Chaudhary u Abhishek Verma bat Sanjeev Rajput kibalala banyak khur takma hak Asian Games bakat pra kabadang long menta ha Jakarta. Saurav Chaudhary ulayo ekatak maksiar hakajing siat air pistol ke bashipomitar u Abhishek Verma ulayo ekatak marnong bat Sanjeev Rajput yakatak rupa. Ke India kalayo ru artli ketak maksiar hak wrestling lingba u Bajrang Punya bat ke Vinesh Phogat. Katu ke kubor kalakut nak All India Radio Shillong hakapo prabaje nginya so bakadeli station nak bentaki kubor. Kalash Ragam